Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangted ko ma titunggal maysa, kas agubbog iti puso na. Saan ko maanasakit tinakam na, wenno mapilpilit, taayatan ti Diyos ti mangted asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, addan ni kasinsin mong edi ijerwar. Taapay manan. Anya ti kasapulan naman day taatao. Ibagam nga awanak. Imbagakon nga adda ka. Mapanmukit din sangwan. Umay manan dumawat iti kwarta day ta. Makauma. Kaasi nga rod, kasla saan pa'y anangan. Ala, ingkan sangwan kat ayabam amangan. Marwam. Insan, dak. Apay aya. Hey, umay ko kumabuluden day ta tricycle mo. Saan mo mo tingaws usarain? Taapay. Agpasada kuma, tapno da may gatang ko iti bagas may. Kunak man no nakastrak ka akas karpentero. Extract lang, insan. Nalpassenger aramidan may abalay, isungawanan ti trabaho kita. Awagak pay ni Manong Manuel. Taiso ti akin ko ay ti day ta tricycle. Sige man, insan. Insan, mabalin ka diti makikape? Sanak pa'y ngamin anamigat kahit. Ay kat, umunag ka. Agyaman na ka, insan. Nagpuskol, nagtantiro pa nan. Hello, naka-duty ak ita dito'y police station. Apay aya? Mawagak, tanda dito'y balay ni Insan Eddie. Kumusta matan ni Eddie? Awan ka no trabaho na ita. Ayun gayam, ibagbaga na abuludan na tricycle mo. Tay pasada na. Ipabulod mo Ay, makauma da. No awanan da. Dito ilat balay ti tarayan da. Ala, ipabulod mo ta tricycle, takaasi damit. Sayang matlaeng, no adalaang dita nakaparking. Sige nga Rod, Manong. Sige. Ikumusta naklaangan? Pasensya kayo na, nakipangana kong dito'y balayo. Mabisinak namin. Ay na, sige lang. Mangan ka. Ado ti makan. Sapay ko ma, tay pabulod ni insan ko jay tricycle na. Tapno at damot pagpasada, taday gatang mi, tikanan mi. Inawagan samot ni Ernesto ni Manong na. Sa bagay, nasingpat ni Manong Manuel. Wen, nasingpat. Iso na laeng takanayon abisi. Naipromote ngamin kat ison ti chief of police ita. Kasta ka di? Ay, imbagman. Sapay ko maata maipromote mo't ni Ernesto. Nalaing nga engineer deta kasinsin ko. Apay kit dinasa na may promote. Iso nga rod mo't tinamnamaan na itaatawan. Naglalaing at talaga dagita kakasinsin ka? Ada engineer, ada pulis, ada nurse. Puro dami na baligay. Imbagdaman. San Eddie? Oh, atoy. Ha? Tulbak ti tricycle. Kunakon kat. Ipabulot ni Insan Manuel ti tricycle na. Ay, nasingpat kada kami ni Insan Manuel. Apay anak kami suot ka lakay. Jakman amo ka ni Manong Manuel. Nasingpat launay kadagita kakasinsin mi. Ay na, di ka lamaas yan. Di mo makita aya arot-rot jay bado na. Permi nga agrigrigat day tibiyag. Wen ngamda kami latta ti tarayan da no awanan da. Sana bale, taadaan kayong agkakabsat. Agrubwatak man langan. Tama pa na kun iti trabahok. Jay tolbak ti kotse, nakawara di talamisaan. Birokam tuman kanyakon. Manong Eddie, tricycle samot da Insan Manuel kan Ernesto day time pasada tricycle. Binulod ko. Impabulod da matadagos. Ay, imbag man. Da kami, awan pa'y allowance dagiti ubing ama panag-eskwela. Kasanungatan. Ngay kat makamu kamatan ngagdiskitara. Nagrigat mo't nga rod ti single parent, Manong. Nagbiro kay ti trabaho. Anya nga iti mabiro ka, katsak tupay nalpas iti high school. O di mapan ka matagpatulong kini Insan Manuel. Matulungan nak nga ta? Apay kit dinasan. Kat no na-promote gayam manin. Aya?
Ay, nagsaya aton ngay no kasta. Ison ti happy ti pulis dito yung lugar tayo. Ay, kita uman lang dagita kakasinsin tayo anya. Puro dantumot ngamin di adal. No saan ka kumana ki asawa na sapay di nakalpas ka kumamat iti panagadal mo. Saan ka mat kumanga grigrigat ita? Nagsaumot di elementary graduate a bulakbul. Ay, anya ngay day taginatang mo asidaan niyo, Manong. Ay katagsida kami mat ita iti naimas Tado tinapasadaak. Masapak tumanin nga pasada inton bigat. Mapanak man mo tagpatulong ka ni Insan Manuel. Wanya insan, magustuam kadimot laeng dagita in-order ko akananta. Ay na Insan, nagmayat mo tanday ito'y nangawisam kanyak a restaurant. Nangina siguro ti makmakan dito yan niya. Uray kabalak matabayadan. Itaak laang anak kastrot iti kastoy a restaurant, Insan. Okay, kumusta kan? Insan, isarrak nakmamot iti trabaho. Amumot ton ti balo. Marigata nak unay, talima dagiti anak ko. Kasapulam ti trabaho? Wan Insan, naamok namin ana i-promote kagaya man. Tulungan nakmamot. Umapapalak namin ka ni Manong Eddie. Taimpabulod mo di tricycle mo kunkwana. O sige, manganta pa'y. Panunutak no kasano matulungan ka. Ay, agyaman nak Insan. Talaga nagsingpot kayo kada kami. Ay na, nagmayat lakit din dahito yung ginatang ta TV, bakit? Kano iso dahito iti kanginaan at TV italakay. Lugan samot ni Manong Manuel jay si Mardang Ijerwar. Ay, wan, iso. Itaman pa'y apim masyar dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga? Ala, inkasabten. Kakaiso na nga da panahon na abim misita dito'y balay. Sapay nagmayat dahi ta buybuyaan ta pelikula. Inkakit din. Ituloy mo abuyaan inton madamdama. Manong Manuel, imbag man ta nakapasyar ka. Sanak ngagbayag. Di magasaklaeng tada na patag-akid dawakan ka. Anya dahi ta, Manong? Nagkita kami ngamin kinidina. Ha? Anya mananti kayat na dahi ta adina. Idi na palabas alawas. Imay binulod ni Edith ti tricycle mo. Ita, dahi tamot kabsat na ti umay agpatulong. Kasapulan na kano ti trabaho. Amumeten, balon, kan adu dagiti anak na. Trabaho? Anya kumangay ti maitulong ko kankwana. Tulungam ka dinading ko. Imbagkan ka, taupisin na ti ayan mo. Ibiru kam, uray janitor, basta da panggadan na. Unay mat daytan. Makauman dagitang agkapsat, Manong. Sigigit din. Anya akit da ito'y akapsat kon, aya. Ala, mapanakon, kapsat ko nga engineer. Ayan na nga ni Manong Manuel na kay. Nangisagana ak iti merienda para kan ko na. Nagawi dan, di magaslaang. Ne, anya nga itirinantana. Marurudak nga rod. Kunana at tulungak kano ni Dinang agbirok iti trabaho na. Niinsan mo adina, Jay Balo? Wan. Anya ngay nga ta at trabaho ti maitad ko kankwana. Kat saan nansapay analpas ti high school? Napigsada talaga kini Manong mo Manuel dagi jay akakasinsin mo. Ay, mas daawak nga rod. Maminsan dalaang nga agibaga kan ni Manong. Wan adagos. Kita man, isupay ti imay na rin anta dito'y balay. Ay, espesyal dalaunay kan ni Manong Manuel. Amin akid dawan da. Itad na. Ay, no apay mat. At damit gaya manipaspasada matricycle, Eddie. Wantatang, binulod ko kadagiti nasisingpad akasinsin ko. Da Manuel kan Ernestao. Wantatang, naanos at talaga dagitang agkabsatan niya. Puro damit ngamin diadal. Ay, daksang gasat, tanatay iti aksidente dagiti naganak da. Wen nga rod, tatang. Malagip ko pa di kapigpigsaan ti negosyo tayaw. Dagiti naganak da, ti pagtaltalkan may iti day dinanang yaw, amang bantay ka dagiti negosyo tayaw. Baknang tayo idi, tatang. Idinto ta marigrigat mat da insan ko. Ay,
Kita man langan ti panagtulid ti biyag. Isuda itan ti addaan, ket datayumot ita ti awanan. Hello, Manong. Oh, kumusta? Ada ka din na biro ka matrabaho para kininsan din ha? Agbirbiro kak pala ang Manong. Nasken nga yapuram, tani, kaasimat. Awan pangalaan na iti ipakan nakadagiti anak na. Ikarigatak nga ibiro kan, Manong? Wen, ikarigatam. O sige, tawagan ka tumanen. Sapay ko ma, tamay biro ka madagos. Bye. Bye, Manong. Ay, Special at talaga dagito'y akakasinsin ko. Insan, tiniliudak dagiti tauhan mo. Kasano? Katawan mo't gayam lisensyam ngagman maneho. Jak pa ngamin na ipabaro ti driver's license ko, insan. O sige, kasaritak dagiti nang tiliwkan ka. Ay na, agyamanak, insan. Angam niya, nasken nga danton lisensyam, tapno saan da ka natiliwan. Uwan Manong, talaga anaanos ka. Agyamanak ka, ha? Kat, kumusta mo tan ni Uncle? Dayjay, kumapkapsot mo't latta. Ne, apay ngay. Jay sakit na ngamin. Awan mat kwartami, tay pa doktor mi kuma. Ana, bayam. Mapan kong to bisitahan ni Uncle. Sigurado amaragsakan dayjay, no makita na ka insan. Pasyaran ti chief of police akaanakan na, kunaman. Di na, yalanak man iti danom, tamakain inumak. Oh, ato iti danom, Uncle. Manuel, si kakadiday ta kaanakan? Wan, Uncle. Oh, uminom kan. Ay na, agyaman na kaanakan. Ay na, mailiw ako na kan ka. Agsakit ka ka, no? Ay, day sigod as sakit ka, timang parparigat kanyak ita kaanakan. Apay, di mo imbagbaga kanyak. Adula una yung titulong mo kada kami. Kababain, no mainayunak pa, pagparikutam. Apay ngagsaw kay ti kastangkal. Awan kami ti estado ti biagmita. No saan aga po ititulong yo kada kami idi marigrigat kami pay. Saan mo kuman alagi penday ta kaanakan? Awagak ni misis ko. Tagpa-check up kayo di ospital pagtrabahuan na. Sige man nga rod ka anakan. Kitagyaman ak unay. Aginayat ka laang tatang, taas idagtan di ta ospital. Anya nga oras ti check up ko. Sigun ka ni Insan Manuel, alas 9 ka no, kat ni dandanin alas 9. Nayakar gaya maniti dayto yung nga ospital ti asawa ni insan mo doktora. Isumot day tati kunana tatang. Iso nga no adda ka nung marik na tayo. Ibaga tayo laang kan kuana, tapno saan tayo naagbayad. Ay, talaga nasaya at dagita kakasinsin mo kada tayo, di na? Awan ti makunak iti kinasaya at da. Oh, Manong, si kamat gayam, umunag ka Ada ka din Ernesto. Wan Manong, kasangsangpet naman ni pod trabaho. Mabit lang tayabak. Agtugaw ka pa, itimplaan ka iti kapem. Ernesto lakay, adda ni Manong Manuel. Manong, jak amo nga umay ka. Maala, agsarsarita kayo pa'y kin ni Manong Manuel. Tagtimplak iti kape. Jak amo nga umay ka. Umay ko lang damagan. Nadan na biro ka matrabaho para kinidina. Anya launa yan ayat na napatagdagan ka. Nagrigat nga ibirukan iti trabaho ni Dina. Tawan nalpas na. Ay, nagimportante dalagid din kan kaaya. Ernesto, di mo nga minamo. Dakkel tinaitulong dagiti naganak da kada tayo idi. Espesyal dalaunay, Manong. Marmarwamdan nga agsubli-subli dito'y balay. Umak paikit din. Ernesto, no saan da tayo at tinulungan dagiti naganak da idi? Panagkunam. Engineer ka ita. Manong. Isuda ti kang runaan ang tulong kadagiti naganak tayo. Tapno maisakad dati panagadal tayo.
Awan ka iti kasta posisyon mo ita. No saan da tayo at tinulungan idi. Tandaan am da ita. Oh, anya tinagsaritaan nyo kini Manong Manuel? Bakit? Itakla ang anaamuan. Adakkel gayam tinaitulong dagiti naganak da insan edi iti pamilyami. Idi panawon nga agrigrigat kami. Isumat lagayam akas taunay ti panangisakit kadakwada ni Manong mo. Bakit? Itaakla ang analawlawagan. Isu ama panak di balay dangkal. Mapan kumankit di bisitaan, tamasakit. Agin ina na ni tatang. Nabannog, tanapan ko ngamin impa-check up itay. Kastaya? Sige. Kasaritak to intun makaina na. Imbag man ta, umay mo bisitaan ni tatang, insan. Uwan, insan. Umay ko ikan iti igatang na iti agas na. Agyaman nak, insan. Awanan kami ngamin at talaga. Awan pa'y mo't ngamin trabaho. Ungayam, insan. Dahi tapay ti may sa arantak, isungay mayak. Umay ko ibaga. Amapan kay di opisina kintun bigat. Apay, insan? Adda mangalakan kang agtrabaho. Ha? Addan? Ay, agyaman nak, insan. Dakkel at talaga ti maitultulong yu akakasinsin mi kada kami. Di na. Ay, nakariingan ni tatang. Umay katakasarita mon, insan. Sige man nga rod, insan. Tratuan anasaya at dagiti agkasapulan iti tulong mo. Nang runa dagiti agkasapulan akakabagyam. Takasta tina Christian 1 akababalin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basid. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman gamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.